Pemirsa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kelurahan Kute mecikang kewentenan kabel provider internet sahang rompes taru perindang ring margi ageng. Pamidadap inucap nyangre pemargin pawai ogo-ogo melarapan antuk nyarengang Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Turmaning Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Badung. Ketua LPM Kelurahan Kute Putu Adnyana Mausang pangupaya enucap sampun memargi dawak sawataru kungkuran. Ring sajoning nabdabin pengeroh pengrupukan. Tios maprekanti sarang abjatel pai ketandane taler nyarengang PLN. Kantos mangkin sampun langkungan 6% margi sani pacang kalintangin pawai oko-oko sampun kabecikang tur kantun ngelantur kantos sadurung pengrupukan. Adnyana ngawawahin akeh nyani kewentenan kabel provider internet sani ngelintang andap kaurat tiang pini becik. Punike mawinan LPM Kute madue inisiatif nyelehin tur nerep tiang kabel-kabel sani sampun nenten kawikunayang. Ring proses penataan kepanggih kabel dan madue identitas sani megantung ring tiang provider tiosan punike mawinan kabel inucap langsung maketep. LPM Kute taler nyarengang 15 penyedia jasa internet saha telekomunikasi untuk memperkanti ring sajoning mecikang kuentenan jaringan kabel ring widangan Kute. Tios mata tujon manggih estetika kota sapisanan nguantu provider antuk ngicenin ayahan pini becik majeng pelanggan. Ring tengahing panglimbakan infrastruktur telekomunikasi ring Kute wenten provider anyar sane keaptiang sida memperkanti sarang LPM Kute. Pemargi inucap kabuatang mangde pemasangan saha perawatan kabel sida memargi trepti mangdani nenten samrak ring margine. Nanging pakibah kanton kepanggih utamanyane ring kuentenan kabel siluman sane kepanggih numpang ring tiang duen provider lianan. LPM Kute rajak maut saha antuk nyelahin malih pengerau kabel punike mangdani sida katrep tiang pinih becik. Parwata Bali Pos Nguningayang.